Error na bank din. Error what to say? Sir. Yes, so about no. It's all the dada. They say they're Ghana and the amount for the key. The normal than them. You say. Wobasua na wabolavo ne so tiasiem. Wo area mu network ne nya afro bia. Asie du sign ho to send. Sign Momo love on us, near Koyani, Momo love on us, near Koyani. Momo love on us, near Koyani. San Palampa, I am again, no, that's it, you go give one. One class of one on no Coco game. I create so I join it. Atsana nyumo Opiesi basa ya donya minshira sa ade sa Obaso anu abolavo ne so bolavo ne so bolavo ne so bolavo ne so bolavo ne so Momo lavo ne so ni enko yanim Momo lavo ne so ni enko yanim Momo lavo ne so ni enko yanim Oba anu abolavo ne so ene ye bedi nkomo sa Oka Warrior Empire member no ho aba no achro Warrior Empire sa me hu so ye member anye se be fo bi wa ha de asi wa nan sa ene amanfo bi si amanfo nan e wa ha sa Imo bibia good evening but say ya do nyame ko bibia hono di so bibia na mo nsi ye wate ena ye memenen da pa sa adi asa ya do nyame ode na basa ma mo sisi ye dom kasiem esire mu se gata nyame wo so be ho ne mala ma tudu ayeda adi ene ye be din kommo Obi fro bi no bi fro bi ana ye bo a what sen aje Wadoman kwane ba se ya do nyame nsuro bibia asa ya do nyame meboa ye watin Pastor Enoch Kusu HA all the way from Facebook. San. Adi. Wabasa no share video no watching. Yeah, what to say?
Ayi. Obasi ni susu 80 all the way from Germany. Aye, Mannheim. Sa, what na wotie ye free. Candy susu 80 yen all the way from Abrikuma. What's in the 20? No Abrikuma. Ade, no more be good evening. And then me speaker no, me nim the aye no. Emma, can me be bone sir. And ye begin come ye better element and then the pebiem. When you pebi awo ye dien. The pato si uhunu wa busu. Si uhunu wa deban. Si uhunu wa busu. Ama se wa abaso so ti asie. Ade sa ene ye be hwe ya bosu ye den oba Jessica suso odo na fa ni Germany for him Elias Crash. Ade wo ba so anu a share video no watching me se ene ampaye be gba patin Wadoman kwane basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esire mu se gata nyame owo no ho ne ma na matudu ayira wo nyame serebu a won sere ntre ya chamfo me se enne program yi be kwa wiye no ne wa hu no wade ban a wo ye nsuo wo ye ja wo ya asase wo ye mframa onipa bia na su hu no wabosu ene wade ban sa asi edisi awo ma so me kasa da bia no tetase e wo ene me fa no no me kasa aje sa Basa yadom nyame ode na basa ma Moses yedom kase sremu se gata nyame owoso ne ho ane mala matudu ayera wo nyame srebu a won sre nkyira ya tamfom mununkum sachi onfa wo mfiri adum nkwa adum enhyira enko enhyira mu tumi bia no bedi asie biara no bofo pani ni sa tumi ni nyeden eni asie odomankoma ntwia watamfo ka onipa bi a wompe wuye basa yi adom nyame ntwia ne soka ne nkonkomo aso mo ne kiri so na pampa so odomankoma mo na sasa onipa bi a ka ne nkon na wawu ama na esre wo no basa yi adom nyame ni kan ku no Bible se boni be kuba boni yefo na dua heman si yese mo ne kai wo so no nani ba na wo so no ne yesen osenso odomankoma mpagya wachi na wontwe watamfo ka odomankoma ntu poro watamfo anim na wukuru wanye mamuso na yie ni adoye nya den eni wachi mesi ukuru wa enye manye den na yie eni adoye nya den eni wachi baby abedru biara no onsine enkunimdifo baby abedru biara no esese wo ye den wonsine enkunimdifo wo nyame wo hira wo a unipadua sesa ukala sesa onyame ehira wo a umfa sika nto nipa so mum praise enhira no a na ebe ye den ebe praise sa na wo nyame ne nhira ye den etie so tiasiem nyame sa na ne nhira ye den etie enkansan so etie me all the way from bunsu etie bunsufo nyina na nadu dan so de wada okura family me pacho mami enyi ni face obi wo hono mo a wo baso a ne wo mo dampaso kasa tiasiem ntino anadu dan so de da na wo tie me no wada o'clock all so ATM all the way from Germany and ye behwe ya bosu ye behwe o'clock family ni de omo no by 6 o'clock pen no ma ye den o ma da sofo na furu so no 2 o'clock no ma da
Omo no obi a na furu so no en mane me your spiritual father because omo ma furu so no omo dantem because you do anadwo no omo furu no ewe wom okura okofo no anadwo bia no no omo furu no ye den ewe wom nti omo dantem so the okura family no omo dantem papa ntira ya na mo nhye nkai boyi na mo nhye ne nso ye den emayen so the okura family no omo dantem so the media de mahunu ne meka so the de mahunu no ena me ye den meka omo okura family no omo dantem nti no okura kofo no mo ma omo anadwo nsore ontimi nsore nkoya kwankyere ma so the me pa choba so no nuti ho wan obaso a ono to so ne yes oni ni kuru minim de omo ye won pa ne so a omo yes a aw TikTok is yes ade asem beba ade asem TikTok ne de nsem ba enchinu memfa omo bi omo ye we kwa memfa omo ye we amebro kan because no omo disturb ye yina ye omo ka okura because omo da omo na yo mani gan a enka se nye me so omo nye so tiatin enti okura kofo no omo no ebo be ye 10 omo cha 7:30 na omo ye den no omo ada so tiatin okura kofo no 7:30 na omo ye den ni omo ada so tiatin abusia ene yesua de afa ye element ya busu onipa kora no oye hwan onipa kora no ede ne dawumu abusu ye den onipa bia woni element a wo ye den ofiri so uhunu saade na eboa wo ema wa bra botimi ye den me patcho mo network ne nye we no mo mpe ba bi nyina e wo mo dem ho e ha de network ne yo okay mo mpe ba bi nyina se nye we ya on fro we drop no monte we drop ne sosoro na nhwe se ebeba so tiasie entabusia onipa bia na se uhunu element ye den edawu mo se ma me no asan ba bia mu chese wa ya na dwense enne oni ni kunu no mba jejeme tiasie o ma yo ma dwense me mfa won o ma yo ma dwense o mba jejeme oni ni kunu ni mi o mba jejeme nda so tiasie obia ni element ye den edanimu obia ni element ya ye den edanimu so yes obia ni element ya ye den edanimu ene ehwenu na ye besua enti mpacho onti bibia sia no aforo abaso no abeka eha no eye no nonsense church yes eha no eye no nonsense church astrage spiritual eha no ye to some ensemfuso said the question ni beba no sa answer na na ye de be mount ni di kan ma hyewase na etuto mu a wan ka se oh papa mi hu ne so ye nice sa wo ye dirty no sorry no dear I will tell you straight away so yes efuam ni ko enemu amabaso nyina me market register no enemu amabaso nyina no efuam ni ku abaso yi so abaso cancer abaso yi de wo maaso esedu sahin wo maaso ama se waso abaso otete chire wono wo maaye kwesi bedu so ada ukrok bedu so baso ada ene da bene memene oh no akroke wonso ukrok fo wonse memene da dura ukrok fo no omo da so tiese kakodu kwesi bedu kwada onye ukrok na mbo onu kwada onye ukrok onye ukrok so tiese ukrok fo na memene da die odi atinto wo chofu bia no so oya kwantra ma memenda a na fruso you dare not wada why forget what you saying papa you crock you crock for the dia ka kwesi badu so onye crock ana du ni onye crock wada crock skini kwa wada me hu si me yira benena mso wada nte maame na me fawa no nukunu eyidi maame na me fawa na nukunu edi doye dede no wasai asendi biem se me mfaw enya dia me faw ha no mo no yendi do wa ha ube disturb grounds no ha yendi disturb grounds no odeba kwan shiro bibia nche ne no
The patch mammy knew to who I Alice. Alice knew to who. Hey, Alias. Mama, man, and your mamu. The TikTok queen. I was here and they be doing come a fire element. A dean, onipa bia no wabusu eye dean. Onipa bia de bia ma catch your soul or no more protecting him. Enipa new, enipa chilimu soon. A quine bed down one, ye be cool, a kind of corruption. Onipa yet. Ntu wo hono mu a ni wa protect wo ho e kwan kitwe bi obi benya e wo ho no odam ato anananom wo nsie do ni akase nyame ne de ma wo boa debi enye niema ni nyina ni nyame frɛ me ka no kora kire wo me so wo hono ma no wa protect wo ho because enipa ye bad e kwan kitwe bi e ba be da wo ho no me se wo be ku awi no wa be sa so no ku wo yase. You need to protect yourself. Protect your home. Na eniyama intimi nya den endane ma. Abrabona ye bono. Mame. Onipa ye honhom. Nipa bia no wo ye honhom. Wo ye spirit. Enu nti na okra ni pie firi mu pe no. Na wa ye dead body. Wa say na wo bon. Onipa bia ye honhom. Enti honhom no ene yeden e kenya yen enu tu ye wo hita e wo yimu no enti no nipa bia ye honhom enti na abrina brinyi nana no ese so ma wusunsum niema hohia asofo binum na abeda yen ama ine ya to yesunsum niema to akwene tumi ne kita ye ya to akwene ene yakoye karaba purukutu jire bebe jire kate jire kiti mesrew wasoro bua de obua no ho ate obua ho ana onyame bua emfa nsa wo show dem ni fam si wo nyame be to ma na firi soro titi miremu mana no ene ntobiem ene dwaman nti no mana kora anto an enti no ma wani nya den ene ho na enema entimi entuto yie nya den emma ho entina ho emfa nsa show dem ni fam so tiase atone de obeko mpabo na hodo de obebo na susu no muaye no lalai unya enti yama ye ninye den enna ho na niyama ntimi nye den endane ma yen entina honom because no tete ye difu no kura no wo ma antena ase tete ye difu no wo ye niyama wo ye things akwankyere na ne de ne nam heavyweight ya kwankyere na ne de nam so tiase so nyame dada no a ne de ne nam so tiase ai ya kwankyere na ne de nam emo obi nkanto sa kwankyere nye ati no akwankyere no no sofo no atai gukuku mu sine dem ene wo dware wo hyeku otuntin wan ka no kora nkyere me ka no kora kyere titi ye difuo no no ma ben no mo yehye no mo ye nam no ya kwankyere ka no kora kyere wo so tiase wo ko kana akwankyere dwem emre Elijah ekosia nsuo ni yade no enkwala no kosere no ye de en akwankyere mu obi nkancho sa kwankyere nya na sofo no mo be kasa kwankyere ye no omo ye ni low key e ka no kora kyere low key hwan ni dra na dwa wo koma ho hwan ni dra na dwa wo bom paye ma ho hwan ni dra na dwa o ye sunsun ne ma ma ho onipa bia you need a spiritual father aya ye ka spiritual father utimi mfa obi akeka say of spiritual father onipa no ni sunsun. Pastor can never be your spiritual father because only any or your preacher ontimi enye evangelist can never be your spiritual wing or your evangelist or kenya miasem oni sunsun o de bebo ho ban oni sunsun ensem pana na empire bona any battalize na omo no omo betimi ayede abattalize no. So yasiem eno ni ade e wo ho because ene ma bi wono ma sofofo no entimi empam enkeka enye den enkyerɛw emma wunhunu wo problem ba bia wo de bekɔ ayese wo se ye oya na de akɔ fitam si ukotu se so yasiem wo sa ne tie enchi no SSM asofofo no kyerɛ yen ekwan no se wo ye den wo kyerɛ yen
o kyerɛ yɛn o kyerɛ mo kyerɛ yɛ kwan na nneɛma timi yɛ den ɛdane abrabɔ na yɛbɔ no ɛnyɛ normal sɛ de yɛ no hunu no sɛ yɛ kyerɛ no onipa bi ya ne pesunsun nipa bi no on kutu wachi kodɛ onipa bi a wayɛ successful in life no ɔwɔ tumi edi n'akyi so yes yen yesu na kokɔ kra na su no bireku kra onipa bi ya na hwɛ na yi dadadwo ya ya bɛkyi wɔ mokɔyi ni wɔ mokɔ sirem kotu nuro be ya de na wɔ mo ya no bɛtaye akyire scam kra no wo scam ya ɛso di aduro ta akyire bibi ta akyire onipa bi anti wakwa wo jeja wo ne wafo si ebi mu ntɔro wate na wɔ yɛ kai untie no to ti ase jeja wo abrabɔ na yɛbɔ no hwie obi bo anu se mintimi fa ni kan na ntio ani kan na ntio obi do fa kɔda baabi basam edida me sa ye fro no oni wiase adi nkra ma me no mu nsa me bro nsa me muro ma dwe e bro nsa me muro ma dwen so ti ase ne Saturday soloku me bo bi kyira mo no soloku o pam pam banana na pam pam kuchme so ti ase no kura kyira wo odiate enipa aba no empe no kura ka enipa ya ba nankasa no kura pa de aboye se de dwonso bo akoko enti no abrabɔ na yɛbɔ no obi ante what just like that sa ntintinase adifo no ɔmo nka no kura nkyerem ɔbɛyɛ na bɛse bɛbɔ mpa yɛ bɛba fɔre no tewa ne wabɔ aberewa ni studio kwa cho no okɔ nananom hɔ wansie do enti no eno ne ade o onipa bia you need a spiritual father onipa bia ohia onipa sunsum si ne so na adna ye ne sunsum agya won se brofo ne na ya na won ti ase a sunsum agya ana sunsum na so ti ase eno na ye fe ne spiritual father so ti ase abusia me pa spiritual father mo question bi bisa na yenko ye fe se mo man inflow kandi mo man inflow mo question bi am won mo misa me ne yenko so ti ase na ma me no be hin kromon ya asemu anu odin ne pachon mo amo so pastor Dani mamo na so ti ase ye na wo ha me hin enkromo afa afon all the ya nyam beba ne be ye din anu ba ye din papa de nyam beba no e be ye dwe so ti hazin na on number bi enti abusia onipa bia you need a spiritual father onipa bia on need sunsun agya tawo abrabɔ na yɛbɔ no bible say woni fra ye ni ntimi nkyere no nyonko ni fra ye ni kwan enti munmienu nyina mani afra mo bɛyɛ den epacho de fasade we kwa dwendwen woso ni fra ye ni ntimi nkyere no nyonko ni fra ye ni kwan enti metiwo ni mani afra me kofa ni fra ye ni adamfo metiwo ni mani afra me kofa ni fra ye ni adamfo ana na bibi be obeda akyere me to dia se apachifo mienu amakofa adamfo ba fan ne nsu eto emirika no hwan ni beye we fa obi onimu nante ne nsu eto a wapagya wati hwiche enim apia wakɔ ba fan court osi no be obekɔ court ne judge ne ya ba fan a da ben wo betwi etu ase afro ayi no abejiri so dia se good evening papa good evening Joshua pom to say Pacho basaya no madam pacho uswe me ho ye pa na uswe Pacho me ho ye okay Pacho papa about spiritual father no it's the fivefold ministry no omumu de when they say friend spiritual father supposed to be a prophet yeah a prophet then I'm saying no Ghana for no obi wo ho no ma on deserve a prophet wonye prophet onu ne din ato ne ho so se meti we me se me ye doctor reverend Doctor Reverend Prophet one bishop nipa ba ko aden so tiasim enti no obi a wonye wodifuo no adifuo ene e from
spiritual father, which is me soon janono. A spirit into nipa no oni spirit ne toy ne wakwa since yesi wo. So yes, yeah, toy no then see what say or yes spiritualist our boa. So yes, yeah, because onipa biano will see ya. So yes, yeah, onipa wo hu na de no mi so woni fra ye ni ntimi nchere nyonku ni fra ni kwan onipa no odi fo na wo kono no so hu na de wo kwa abonte ne ase chew. Oh, what are you telling me? Papa, good evening. Good evening, Apom to saying. I'm here to move, Papa. Okay. I'm busy with this. I say, Obi, you soon a jar. A day, day, was like Oye Mount. Okay. Obi, you soon a jar. Wo a bano. And assessor Obra who has a shenasi. Na adia bia e how bia na wako nenim akwa catch them. Na wono to so no atu ho anamon adi amon e na obi wo no mo no spiritual father to anu twa ne ntro mamu nye sa ade ni bida anya sa wo be gya wa ma de ba ye wa be ye yes ye one to them yen kan ye fa me ko ayin ye fa ne saying Elijah and Elisha ai another be fa me ko Gehazi yes na from you at the point I had then abba yeah I said na Gehazi Elijah eba a water tino they suffocate to a water tino soon to the spiritual father and Elijah so tiasiem Gehazi koya de onipa bi at the moment obi na no ka say wo ye mi sunsumu ba no wa take over our crash ono na e hwe crash anadwo ade bia be ye wo no na yese osi ano kwan ma wo enti se wo tu anamo akoba bi no wanka nkire wo papa na wo kɔ no konya de obenya so tiasiem enti no anamo tu obi a wo tu ufro obi as a spiritual father se di no kura manno so tiasi ade ne ye usie ye b usie b so tiasi no hunu de o yama so tiasi enti ne sa ne ma na ye den ewo ho enti so far as usunsuma gya ne be hu se wonye honest no na watwe ne ho afi ho oyi ne ho afi ne ho enti ne bibi ba onfiu onfrɛ enye direction ma ho ohunu bibi wo ho a onka nkyerɛ enti e baba be cho enti no ofa obi as a spiritual father eniema bi wo honom a etwa se oyema wo ena eniema bi wo honom a etwa se wo soso oyema no so tiasiem ansa na wabra bosi wiye because the moment I before be as a spiritual father no what the money problem wo problem abe ni problem or make sure say ubesi baby papa no no so anya nimonyam so tiasiem enti no ofa wa bi ho no kan yenko Second Kings 5 verse 20 Osi Gehazi sika pe ne ho asotwe Osi Gehazi ni sika pe en ho asotwe yenti yenko Osi na Nyankopon nipa Elisa abofra Gehazi ka se hwe mi wura jai Serenia ni nema yi se wanya de ne ho ade a ode ba ne nsem se awade tiasi metu mirika matini makogye ne ho Wosi se awade tiasi mi tu mirika ko ne ho ai so tiasi wo tu mirika ko ho o asresre obi ba ne papa nche no afa chire no akosere ne bako na de o tu mirika ko ho nom akosere ne ho ade mi pato tie de Gehazi ye o yen kan kwan Osina Gehazi eti nema What's Gehazi eti nema na nema hunu se obi di America di nachi no nema hunu so obi di America di nachi no bongo ofiri ni ntiase na num san fam ebehia me ka se asumdue mu ana because so papa ho na me firi ana Gehazi se asumdue mu o se asumdue mu mi wura soma me se o se mi wura soma me se hwe sisi ana mrantia na a ofiri adi foma ni mu firi efiri me paso aba me nchen mesrew ma wandweta kese baako ne ntade nsachira ho mienu wo se ma mo dwete baako
Ene de ntade nsachra ho mienu ana na maka say pene naji vitesika mienu na wo hye no na wo twetwere vitesika mienu no emoa no ene ntade nsachra ho mienu no na wo de soa na mranti mu baanu na wo simu edi Gehazi anim wo simu di Gehazi anim na wo duru konkon no ho no Gehazi je wo wonsem wo je wo wonsem because one person the papa ne be hunu se wo me ka no kra kire se wo fa obi as a spiritual father no nipa no wani en fa wi nsie no me ka kire wo na de bia wo di be sie ni bia ne wonim da wo uni obi ba akoda onim round sa wo be ko onim Eye 3 summer onim. Eye 2 summer onim. Eye 4 onim. So dia se onim ni nyina. Ade se bia wo spiritual father no woni ani. So obi asunsun wala so ne ye ntware nturo. Mesire utware nturo. Okoda ni sunsun ba ka no kora kire. Yes. Yanko oduru konkon ne ho no Gehazi ji wo monsem na wode ma esie efie na ojamerema no kwan ma woko na ono de obejina ni wura ho me pacho eha na altar se obese otie ni yie no eha na fu amreku se otie ni yie no wo koya de boni ni wiye ye eno fofa na nsa ho eno obejina ne master ho tie dia master na ebe ka kire no na Elisa ka say Gehazi ayifa na ufiri ba na wose wakuanko baabia wose wakuanko baabia wo twa nturo obi ni wakoda wose da bi obi ni mi anna na se no awro wo drugs ebu dambales sot yasie kan yenko ya wose wakuanko baabia Elisa saka kire ne say makuma ne wanko wose baabia wo kọ no makuma ne wanye den anko ebra obaima ne dane ne hu friti ase na ne hia pa cho saka bi wose baabia wo kọ no makuma ne wanko enti obi fa as a spiritual son as a spiritual daughter baabia wo na mu nyinada ne sunsun ne ka wo ho sa tina ye bibia wo hu enu ti na wo ye bibia wo hu no last time bi I quite remember na boy bi ba me hanom na okoji sikaduru kwa me asem ne me kan ni okoji kwa me asem ne me kan aboy ye fe no kwa me na okoji sikaduru enti okoye no ene ma na me che ne say onipa na wafa was a spiritual father no ompene because me frewa me frɛ ade na papa ne edi wachi ompene me bayi patu ni me ya ka se wo bone mantugu me say kwa me friend bi say wakɔ baby na baby a wakɔ no se ni so me nkɔ baby ya me say hwe ami hu na de ni nyina nti fa akwase akɔ Gehazi enti no enkrofo ni bi wo ho no mo a sa no mote enti obi fa as a spiritual father ne kra ediwachi ne honhom ediwachi sanity yanko ose makuma ne wanko bra oberima ne dane ne hu friti ase na mu be hia wose makuma ne wanko ebra wo berima no efri otin bra berima no tese wako no na Elijah nimu but ohuru die si ye nyina entobi wo sunsum ye ntane ntoro enti se woko sunsum nipa bi ho na odu gate na no wo mototo ho a itimi so nipa no ni sunsum because obi a wo sunsum wo wani unnie ni kura wote okasa kira wo honhom le kasa kira wo sa na adom tie wa mie wani a okasa kira wo enti wo tege nka enti meme ti we obi ntimi me twa ntoro meme ti we na do sorry and I do my good evening. Why? Until all the way from Facebook. My good evening. Akwaba. Say nyame aye wa dom na watimi. Sorry abeti yen. Okay see. Kasiye. Na bre. Na tutu tai. Na pia oju tu. Na tights.
Senuka de tight. Good evening. Good evening, mommy. I promise to say. Boko. Na bibia boko de. Amen. Boko. Okay, yeah, that you who was. Yeah. Enti na busuya ene ye try teachings ne so. Onipa biara se obi faw as a spiritual son, spiritual daughter, emfa bibi nsie no. Wo de wa ye aka no kora kire no. Se maye. Onku. So yes, sanity. Kan yenko. Ose. Makuma ne wanko bere obarima ne da. Ose Gahazi makuma ne wanko. Ebere berima no edane ne ho efini ntiase nam ne behia wo no. Aha. Wo jete. Bra wo jete because uji kwaji sika. Wo ka kire no. Wo say no ni ho. No difo ni ho. Enti wo kire enu na kire say you are a prophet. E ma bi nsinwie no abeka ho asem. Esa Ghana fo adifo na wo bi wuwie wo simi be kire obi a okun no mu be yesa me be di matam na be yam ba be keke agada lead no to ti asie mo bi ono mu a bi adeku na sie wie no onipa na wu awie no afi ne ya be chem bi okun no but onipa ne ti ase no anhunu anka shut up your mouth yenko osibra wo jete na wo jentade ane ngunuya yes won say wo bobo niema ne so one after the other but na odiifo ni nyina ho no so yes here wo bobo niema ne so one after the other no na kire say onipa wo odiifo wo hunade ye wachi no sanity enti adiifo dwuma no obi wo no mu ya azan eye bukacha ye branding kanokuracho ene kasa kan yenko ase ane ngo ene bobentro ene nwan ni ananchie wahu odiyufo na Elijah ni ho but what kan yema nyina na kwala ne koye ya wa begire na nim se wanye hwe enti se obi faw as a spiritual son as a spiritual daughter mesrem muni no kore ma wo wache muni no kore ma moja na omuntimi muwam ni mabra bo no nya dan enkoso na wani no kura amane pe be nso beje nome so di ase edifo bebre omanum oma no oboro nti woni ne namwa di no kura ma no sanity yenkoe ose papa mpese me san bisa se okay ya mi ti o ma fa sa ma me no abaso ngati wonye dida sa any okay papa jo bisa say em fa na say me if you pese me fa wo papa say me spiritual father anything that was me ya wo beji ma tu spiritual daughter me no sisi ya no afi ni me ba be fufa bi akeka so the asem answer ne me foul as a spiritual son or spiritual daughter no one it's a see bia eniema bia waye twam wayin say good so catch them me na me ya de bia mawo a me hunu kwan ya me because no e bia waye yes eniema na universe ne sorry tia enti na ese me cause them mawo so yes you can dey na your sere no si oni skin bia ne yamosere no so yes here ese mesre maw wiya won se nyame mu kronko wo ba ye bowosu e wo horo ho e battleize you need to battleize answer wo banyame mu so yes him enti no bia for a spiritual father no na wa ye bibia ese so ka kire no na wasra ye den amaw na o tumi bi antimi anyina saade ne so anya den anko antia ho so dia fiem enti okubek ade bia na wonim se waye ya de bone no ka kire no na wonsra ma ho na bibi wo honom a wotimi ayama ho sanete anya sam wo shira wo a saade na waye ne ba beda ne kantan cross embago ne tutare wanam sanete
Okay. Me pacho do a question me bisa bi man. Hajia, who a question me bisa. And now kwaka maame no. Hello, Papa Pacho, good evening. Good evening, upon to saying. Was I don't know when I was there. But say ya do madawro ma me hoden pa. Pacho, you must understand say. That means put me as a spiritual son. Yeah. Now I have now one spiritual father. Minimum adum and correspond there. Yeah, it depends. How on the pakone na domoneti obi won ma onye papa. So tiasie obi won mu a onye papa. Enti wonye papa no won ne correspond. Yeah. So tiasie where they different So the is black and white to museum and correspond. Chani emane wo hono. Pacho what tiasie. That's because make in the sense of the Bible can kind towards Elijah and Gehazi assembly. Yeah. Because now say Elijah am say on beja for the body and I but say now what yes say any bread. I read. So yes, I read. What was saying? Idea what papa ni mo because one name na was san ya ni name an engine ni enti wasaw yale awie a unjimi ni ame gi wo niema ye den fako uni pasu so da ensi akire hene ena hwe akwankyire bi wo hono mu a wo ya ehu sika kora wuni kwatokone ena hu sika kora mitimi ya kwankyire na idia 20 minutes 30 minutes no makwa chiche sika no because enu kwa se midi e de how be bede me e se me ko chema yarefo egugugugu fom e kwa ho na me de kata yare na chi enchine nya die bia na oba akwaje adi so yes adidi wudi dia enu owuo ni nam ka chere papa ya wantie adidi ehwa die oye bi wa platform so agyan ehwa bia bedu bia na wudidi bia bedu bia na wudidi ayi sofu ba queen woso no no twere ne kwoti so nwi no de ahyemoto no de ayedua ne mamanfo eba ne ho afode adi no mam beniska hey uyo bia wudidi bia bi wo frofa agyan wati na no den choka se onko mo ko fesi camera om nyewe o de beba emse wo ye kwasi empeni papa na ono de da betia tomu no ma bete ne to de da betia tomu no wine the bomb pesie ma wa onso de madi in the name of say billions kura na o ba ko faba in the name of say omu nya asore no eh de o ba asore no be jai kwa uja kwa ho na atome what the problem na eko what yes here tino oyo obi a huhu a nye ba bia na yedidi o nye ba bia na yedidi so yes here nye ba bia na yedidi ebi wo ho be kwakọ didi ba winwi yes yetio one lesson Somewhere like 7. If we see what I saw every Musa, and I saw for Mama, no say, or boy, guy, bisa. Until one on a guy who for sika with bag, they pray every no say, or they dance. Almost you can say on G, yeah, Fanco or Sereno. Can say on G. Uncle say, I don't say on G, or the friend. Make I way back up here. What your name or the man for Koyala. Because that's them hot chat said a men no. Has us a wing. Such a camp present me home. Papa is come bondo. But for the shadow one for one sanka. And if for the sick and call. And yet you said the medical bombing. Has a one tia mania, mammy.
obeda ne yarefo abrabo na ye bo no so ma wani bere ade obewu agya ho no ma wano de da fom aduani bia ko ba bi obi ma hwe bibia no anje no adi tight no anje no adi obi ni mameka obeji abeche fridge ma de cha waka ne hye de mese mimisi nyu obi si sofo ne no tom waka kire na fe no anu ne ho so akasa asem na kire me because waka kire me kire sidi me si afe no anu ne ho fo bi tell me say aden ma ye din sa me say Debbie oye den no so enu na wodi ejina ne nsore ma no untimi nja ho nkoda odi ukura obetina ase cause why we ni kote tumi anu odi yo anu de Debbie am say onipa bia wo ho no mu a you need to protect yourself because baby wo ko no unnim de yede kwama wadi agimi te nipa bebire kwama ye ji omusika de fa ye jimi wom like ebi won anya omu ani o obi won mu a okopam wa bato beduro ne agimi no ye wo niema ye di jimi nipa eye adwuma papa akonfo bebia ne nam circle se omu nyina wo nuro omu wo nuro omu di jimi nti ono kasape ne wa melo wa limited spirit na da wo mu be nti confuse no je ono tie no oji hu siga wie be kas ne ba ne sen na tie no wo kita magic wo di jimi nipa sa ne ma na wo ho eye adwuma so ti ase sa ne ma na obi bi obaka sa ne ma ni wo oboa obi mfa bi nyi wuda enu ne da no ayi kan ye no kan di ne dia ba ye no kan di express testimony eno de ba ye no so no ko bi di bi ye no so ti ase enti no sa ne ma no e wo ho udi aguro obi di bejimi obi di bejimi papa yes achom be say me bisa say so for be as a spiritual father ever say can nye papa but also the unim who father say spiritual father obey dey who say onye papa na from the ko be as a spiritual father no onye papa so dey who so onye papa so dia say ni ye ni ma wo yo bi won ma ne spiritual father ne da nti who nipa yes onto obi o spiritual father no da wo ye papa anu de nyu obi ne be kire wo wa na be hu say onipa we no wonye correct wa ko obi wa se ope o se da menya kwankire ma ho enye akwankire no ko ponya nko so no so ope mi enye akwankire no ko so abaye ne dan yes enye ma oni ba ko ne ba ye ne to tell you say na numu kasampo ne be twetwe papa bi invite papa bi way back 2017 so eba ma sorry oba ma sorry dem ho no mo no asem okai no gira me altar so na wontimi opireti say na o ma me pressure so person ba ma so me de ne buy now the agenda na me hwe ehanom odi adwuma ba adwuma be di wankasa sa no oba no the girls girls na betena asori nim enti oye pe no afrom ashom nko me se peja girls ne ka asori nim be pem ne wo wie ye de ne ko kire mo officer so nka kire me se o ma no mo hu ofe enti on sore ma o mo hu ofe enti ya no no mo na oni we dade kire no we ada no no de ne saa no ye wom enti da de no mo gu ho na me nwe wom mi ja o mo just like that sir and na me yes sir MC Atija. Enu ntire na wugina water isu anu ntimi opireti. Dankwa ma. Ai. Dankwa ma onipa rebro eje. Dan obi a no wasere dem ho no. Wo ho bia. Be 35 wo ayi platform no so. Asema me kan se me bua. Mo nemu wo ho bia. Mo mekase ye no kore. Because na nya me nko a ne me wo ho. Ne nsoro ma ni nyina agu asore dem ho. Onipa rebro eje. Enti na brabon na ye bono. Wenti we no okofa na as a spiritual father dey no de be ye wo. Ade papa ben no betimi ayama wo. Anamo papa ben no betimi ni watu. So ti ase. Nti awo no no be wo. Asenya mi di anim onyam.
abusu obi wa question bi bisa obetimi abisa why obi wa question bi bisa obetimi ayedan abebisa obi bia na wa question bi bisa no you are free to ask why wa question bi bisa na wa yedan wa bana wa bebisa na yeah and then me pese ye element no ye element na ye wia ye the oils na ye den aka ho ya esese ye hu ye element a eda ye mu oni pa bia na nso hunu wabosu o element eda wo mu o planet a wo free so ye hunu saa niema na eboa yen ema ya bra botimi koyanim se wo bompa ye krampo na so wo hwe wo element no ba bia o sansuo o faja ana wo kogira nkwantanan so enti no enna no nyina epiesie eye Sunday na enna nyina eti eye Sunday me pacho mu nuti mo ho enna nyina eti eye Sunday enti ye start fi Sunday mu element a edam mu ye eja ena mo planet a mo free so eye owia enti Sunday no ochena Sunday sun hills into wo bibia wo betimi asa ensuo esi owiem abompaye afa ni kwadwo eda ya wa sorry okrok kwadwo ko okrok skinny no mo family no mo so ti asin nka kwadwo kra woni okrok yo so o te no mo nyi okrok nyina ye okrok wasi bedu no mo nyina ya join njama okrok na mu ode so okrok no mo hene ni skinny ni na nadu am so etinu ohene na chiame ohene ne nkoso ohene omudi tight no dia sien tight dia tight ni mawu ebrate ami hu ye mobo entabusia eno ne ade ye den ewo ho enti Sunday mu ye owiama mu element edem mu ye ja enti dru kwase da soja bompa ye ne owia ni pia hwe owia ne kasa kire owia no pe communion wine fanta ensanfu gu fom esere wodoma nkoma so wo mu a wo mane manane wabra bonsi yiye because wo ye kwasie da wo ye owia sun hills we get a lot of vitamins from sun enti kwasie da bia ye owia ma so tiasie enti wo ye kwasie da wo ye owia o element da wo mu eye ja anti mu kita fire element sana ye den etie enti kwasifuo na kosua from ta praprom ho pa ayom expensive niema kwasifuo na kosuafuo omo ta praprom ho pa wo mo no omo pe bibi a omo chusu adepa sana omo no adepa fatami o adepa fatami kwasifuo na kosuafo ye Monday for adwoa ene kwadwo adwoa ne kwadwo mu element edam mu ye nsuo enti adwoa odaboko batini bufu a wo ye ne niema te se bodam nin adwoa pese omo ma na ejire taaye den eda wo musim da bia adwoa sigu from batini bufu a untimi stop no because o ye nsuo yiri a obufa so sana adwoafo ye den etie da bia o pese de so yes adwa maafo omo hu anika papa omo cha ye nkrowa kokwa tuntum adwoafo ta asoso adwoafo na ye omo ta wo body yes omo ye ma bia omo sipisita sana adwoafo ye den etie omo mema ne soso epe computer mu omo nim computer mu pa akwadwo electronics die obi bi say na de makwadwo obeya ma osisi ye so tiase omo mema ne so enim nyansa so tiase omo nim omo pe odo die pa kwadwofo no omo pe odo ye omo de yes kwadwo ni oba ati ono pe so oba ne do no yes ena kwadwofo no omo ni obi nche yes
omo no bi nchoba sa na tie enti no omo me man dia bless yenko kwabena ne abena yes kwabena omo element kwadwefo no omo free moon omo planet omo free so moon cruise so yes a Monday enti no who was stress bi who broken heart mu Monday ni just bomb paye we see broken heart so dia maame no was broken heart so yere no she broken heart we were Monday mu a the Monday release stress into how na mane bi da so a wo be pe adede nkruma Monday na waposa owia na ekoto no na wo de adware because the Monday e release stress enti kwadwofo no mo planet amu free so mu cruise mu element adam mu yensuo enti mu yiri wo pebre womu kwadwofo ne adwafo no womu daboko but ni bufu a ye stop wom de we decide so obaye no wonye ya ne ho ntono sa no musumanti enti wo kwaware wo mu a sei na wo musu ye den etie yenko kwabena ene abena kobifuo abenafuo ne ye independent abenafuo mo mpɛ nkwase asɛm because omo element de omumu eyi eja aya abenafuo omo kwaware a omo nche na omo apie because of omo akomenti omo mpɛ nkwase asɛm omo ma ne buru merima abena omo ma ne ye woman Gaddafi woman power so tiasiem omo ma eni won sagrada sia oyadwa into yensuo ni bufu obufa so ni bufu dia wotimi stop no akwaso kwa no bekacho because yensuo aya obi ye bibi aya na sometimes ye ntina se ni element na bosu na da ni mu no ena ama ne eye saade no ni bufu wotimi stop no but azane de emfa element ho no they have to tell the gospel truth yeah no dear ejirobia ne element ayeden edanimu entine abenafo no mode yeja ena mo planet amu fi so Mars is very hot planet entine abenafo no omkoko yehye normally no omkoko ntino aya na ompaware yes because abenafo no omde ho omo ye independent woman enti no womo de womo ho so yes womo no omo de womo nti omo ye independent enti se obi ye bibi ana bibi si obi akwan mu a onti the reason why ya de konasi ni bakona kwan eye na bosu sa no tie eye de edanimu element no de kire wo nipa ban a wo ye sa na tie enti omo ye eja enwo sa ye Mercury is very hot planet and is fire sign enti no aya na no omo ye Mars ye fire sign into no mesrem a very hot planet papa into wo case wo court near do she Tuesday ya mesra wan hwa ibejeri because of hot planet na omo eye no eni kwabenafo soso no kwabenafo soso no kobifo na ya omo ta apema omo no de ema de omo cha ye den epe na atopan de omo bu papa kwabenafo no omo bu atopan ebinum soso eye ntientia kwabenafo ebinum ye nkroankro ebinum ye atenti ntientiafo na ya na omo nye ntientiafo no mafuru so no omo de omo hadwen papa enne me chiro obia ne na busu ye kwa Wednesday kwaku ene akuya kwaku ni akuya no omo kita two element ena edawo mu omo yeja omo sa ye mframa entiti nom ye kase kwaku bia kwaku bonsam yes because ukude bia ye honhom da ukude bia ye honhom da yesi kwaku bonsam aku abirichiri enti no sa nkrofo ndo omo ya honhom ma kwaku bia ye sunsun ba enu nti na tetimire mu no omo se kwaku bia ye kwaku bonsam so tiasie enu nti no pa cho kwaku no omo kita two element enen nyina no omo kita two element eye memnenda eni wukuo dafo omo pe ene kuta two element memnenda ni wukuo dafo omo pe
and a kita two element. Apart from woman no, obia and kita two element. Enti kwakufu dear. O enfa wasem enko wo so. One no yes yes, you know. Kwakum pe wasem a obi make sure say on pe wasem baby a be fa bia no onfa ho. Memenenda ene ukuoda pen and any kita two element because they are blessed. So yes here. Omo no they are blessed. And I am no tie millionaires. Omo tie yem pennyfo. Kwakufu no tie yem pennyfo papa. And omo ma so no omo dwokakra ekuafo no omo dwokakra bi ani eden. Ebi so dwo. Omo mpem kwase asem. Sana kwakufu ye den etie. Ye ko yawoda Thursday ye ko yawoda enani nyina wo mo mutinye eye yawoda fu yawo eni yaade omo de omuti anye fira wo ye ya so tiase enu nti no yawo o ye yawoda je se wo sorry mo planet ya mo free so eye Jupiter planets. Jupiter means activities. And you know, adie bia wo de besa ya wonsa ya wo betimi ayama. But ya wo padia obia fi no. Ya wo hwehwe bibia obransa na wanya. Adentia. Ofri Jupiter planet mu. Jupiter means activity. Omo element eda mu eyeja fire sign. Ena wo ye yawa eda mu. Enti wo ye yaw bia na mesrew sorry because of wo element nti no enipa emwa ti wo ye yaw na wo kun ho ama nipa bibra. You need to be very very careful. They are not going to pay you good. Affect mo ma eni mo mema nyinara ya fo timi nya disappointment wa ware mu papa enti no mesrem na mahwe mo so enti ya eni ya mo ye Jupiter and fire sign. Yeah, call Friday bonds. Yeah, call Friday bonds. You are shop on network anyway. Nianko honey ye perfumes near yan fenwe. Me patchom, yeah, call Friday bonds, a fua any coffee. Omo ye assassin. And omo element omo free so. Omo planet omo free so. Aye Venus stand for love. And then nyina no afuafo na wono omo kwotwe mpena omo yi awo bedi anko omo ma yi no nyame born special. So yes yeah sugar na ye di gu mo no sugar na ye extra sugar keep once ni bi enti afuafo no wono omo koda anaso no omo twe mpena untimi no omo nya aware ewo mu ana kawa obekwa kodi ba ko asa ye dai aba enti afuafo no sa no motie afuafo enimododie pa afuafo ye neat omo prapra omo ho. So yes yeah omo prapra omo ho enti afua ene kofi afuafo no na ko omo mema na so pe wododie because of Venus na omo free so no omo pe wododie pa enti oni afua ni bi twempena make sure se wo ware no na anye saade a ubesa akodi biem omo no ye from bedi anko omo yi no menim style a odomankoma ye no sugar na ewo mu no eye extra sugar ena milk no so ewo mu no so no menim say I don't milk say carnation I don't know skinny eba ne sen yi ya fene sen asiedu braso ne bekasa no tachire wa esere so enti sana enti woni afu ani bi twempena me pacho make sure say wo ko ware no because of Venus planet so Venus stand for love enti obi wono mo ware enko ye relationship enko ye wo pa ware me pacho dance so bo mpa ye fieda kronkron madom sane yenkwa ne Messiah. So yes yeah enti da efa aware sem any relationship ho a me pacho Friday ni so bo mpa ye because Friday planet really Venus ne really every Friday bia de bia ne planet wodi so de bia ne element ya epegya ne mu sana ya na ye den eti woni afu ani twempena mesrew ena kofifu ne soso no
Kofi kote wo no na grada aka ye no eni se sia ma odi kofi a so tiatie kofi fu no mo no omo yi no ano na buche so tiasie ano na ye den abuche ti se emire domo no so tiasie omo no mo ma ni nyina ukoso omo hwa mesrew enya de a obesan ye den akobiem enani nyina omo mo obedi anko ye kofi ene afua ye komemene ndafo so kwame ene ama enani nyina so omo so ne kita omo ne kwakufo ne kita two element e wo nanim nyina mu ama ne kwame omo ahyase ye den but omo awie ye no edani nkunimdie ma wom omo nyane easy because of two elements no mo fish no because kwame ne ama every asase ne ensuom entu ye ama ne kwame a wutimi konsuom ko bompaye wutimi konsuom ko ye cleansing wutimi ehwie ade papa gu asase ne mamada earth shiraw because wo ya asase wo sa ye ensuom me pa cho mo planet a mo fish e Saturn planet enti memre ndafo no mo colors o mo ta use ye black and dark blue Sana memrenda for ye den memrenda for ma etie and they are blessed by nature omo ye leaders so yes ye wabi kobi omo ye leaders memrenda for no omo ye leaders they are born to be leaders san odoma nkoma ye wom omo ye leaders babiom bedru biada no ye peja wom omo kita bright future Sana nyame aye memendafo wom so tiasie sana nyame aye den aye wom enti enani nyina no obia ne element a ofiri so enti se wo kware so hwe se mi kun no ye nsuo wo ye ja so tiasie eja ne mframa so omo nhia enani nyina de otimi ware obia wonsem eye ama ene kwa no omo no omo nsem and nani be a she and two ko warrior. Our warrior no ebeye bogos. Into the yana and ya warrior in Yanani be a yabon salmon ye. A choda be a more element, in shia and untina uhunesan. I will show you a question be besana, more question be beside. Monday for waiver is plan intervention. I don't have network. Yeah, Monday for Monday, mu cruise, mo element at them mu yensuo. So yes, yeah. Okay. So me get here Monday for no. Oba is say be I worry Friday and yeah, Monday no ubetima worry Friday because Friday yasa so ubetima worry Thursday because Thursday ja ubetima dumono. So yes, yeah. And now ubetimi aware ubetimi so aware Wednesday ni but Wednesday no we jano sa won from anti from an betimi atonsuo ne so sana ya netie okay abusia obi wa question bi bisa obetimi abisa na ye ko ene ye ko ye teachings obi bisa Papa Obi says can a Saturday born marry young. Yeah, Saturday for no one Saturday for no onsem enti no betimi awa Saturday need me worry bia because of oya asase or san yensuo enti otimi worry enani mu nyina na ya Saturday no almost so mate pan why Saturday no almost so mate pa you almost so mate Wednesday ni e ware Saturday ni a ware ni timi gina pa omoti ho ase a ware ni timi e so pa sa na ye den etie But you be Sunday bit worry Sunday. Yeah, Sunday mo worry Sunday. Amunina mo fitu mo free one element back so. And you said there what here na kai hu say sa na o partner na tie. So the as here.
the moment amomu ye number ware mo nano said the motie ne saa no partner ne tie enti no esese uhunu onipa a wokwa ware no ade a wo mpe no ono so wo mpe enti no uhunu saa ne ema na ema aware na wokọ no you know unim so tiasie ema ware na wokọ no unim ya ase do Thursday for move free Jupiter planet so why move free Jupiter so tiasie Thursday for mu Jupiter. Jupiter means activities. And mo element dem mo ye fire sign. Nti sa na ye den etie. Abusia ye ko spiritual shop ho na ye nko ye teaching sikakra e wo ho no na ade bi wo ho asese wo ye ya na watimi aye den. Aye na edi inshira ye den abro ye ko kire sunsun mu niema. Onipa bia wo ho no mo esese oma usunsum niema ho yeden oma usunsum niema eho ehia nti no ye spiritual shop na yakoye a lot of teachings kakra ho bibi ni na opese obisa obetimi ebisa me pa Tuesday no skinny first cabra why na menchira monto lion eni ayi amaami abro se gangalu o se flamingo also be to gangalu no nipa kono ba ko boni dua ewurade so yasiem also be to gangalu eguni so ne gangalu no onipa kono obekwa ko boni dua entabusia ye beye teachings kakra ye den ewo ehano ntuma no onkrofo no ene ye onkrofo na no can baby for na mko yo aba ayi na medru ha no menim sede abusia motebe nkan ba chomo ntapo asema mi hu se motebe nkan wai na yenko yanim ne ye ba spiritual shop oni pa bia wo amese umma usunsum ne ma ho yeden ehia na me pe baby di mi fun yesi ne so no menyewe oni pa bia wo no mo a so ma usunsum ne ma ho yeden ehia so tiasie oil sa we ye saffron oil ye Colombia ye tititititifuo e colon so tiasie ye cleansing a very 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 powerful colon na nyankwala na use sa colon we so be so is seal ntino wa obi a wonim saffron no me pa che wonim said the saffron oil colon etie a very very powerful especially oh ye in suoma juma unhia saade wen obi wo no mu a wo establish business ni ntimi nye yi a me pa che ohia de we eni nantwie no funsu edi konsuom koyade ma wo e ma ne matimi yeden edane a very 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 powerful and it's like citru so yes ye wo niema bebre yeden e wo hanom so yes ye wo Arabian oil on said ye etie no wono no order na pakam say ene etie sa oil we a very 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 powerful oil a very very me patcho mama stars in insu ase wate mama stars in nyaden insu mama stars in insu ase o said ye bradan to stars no so yes mama stars in insu Facebook for insu TikTok for insu and there be a lot of teachings into oil way a very 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 powerful oil a oil bia metenesu ana mayeden masori a very 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 powerful oil so yes and you will different type of oil we just no we just a Metatron oil yeah the sandalwood na ye we barristers for the use oil wing dear see when I am skinny to the gun hono a very 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 powerful oil pa and a perfume wing we use asa sahin ba no se ne de no asa bitu sir yet sahin so the gun ho a very 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 powerful oil perfume si dear ye the fra honhom and a perfume we the gun a twini ma papa brew
So one nam na negative energy bi wo ho abia wo di perfume we be nam no e bi dwane afiri wo. And enye normal perfume. One say sandalwood perfume dear munim say the sandalwood the tear. Sandalwood perfume they are very very powerful. And we a Queen Amira. We a Queen Amira perfume. We a Queen Amira perfume. Sa na ye den and also tie no ye for ahemfo atitirufoɔ and a use sa perfume wing. And we a mixi bagza. Yes, perfume we say I'm metene so a na masori shake for and a use perfume wing. Aye, a very very onipa bia na so nya spiritual perfume. E de ton. There your kada de bia gunso mo dware asre ne ma papa ba welensuo na doso. We so ye trans flower perfume. To be candy. They be ordinary. Tenu ni welensuo ni kwa no dware. Okay, welensuo de wo dware a candy nya de e beboa wo. Welensuo no unya dware. Enya de ebebo esi de bia wo de wano beto. So ti ase trans flower we sia wo yo oba na fe na wasisu a wo to bi no de kunso no de dware wo de bia sra ma me enie ma bedane. Papa ma to be down twin flower no e very Oh ache mia dabio enya wo na ato ya awure enya wo na ato a point of correction wo de be ya akwankyere me na me kyere wo sifa bra ne be ya akwankyere but one kasa fa wo pe emeto bi da Odi akwankyere no beka tem so baba beto bi ene me twin flower de you eye ho mankasa na eku hu a obi atwa wo ho a obeka se yes ene ye friend oji aware oma wodo so tiase oma don so bi wonu mu a be ma bi wonu ma no pese wonu da free me patcho de sra no wonu koda wo be atiakam atiatum obe na sede ade kawana be hyew twin flowers dear mami na tene so a na ma sorry Pacho me here be for sa so why no so here for ya makandi na why no so here for Yo, Papa, yo, see yo me patcho perfume we so say it here a very very powerful perfume. So yes, yeah, a very 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 powerful perfume. Me just me perfume in you. Perfume with dear, me tenesua. No, my sorry, me used more than 5 years. Perfume near pa me perfume ni way anyway. Me nkonya wom. O come me no bomu dear, let us say I saw. Oh yes, yeah, a very very powerful perfume. I won't say. We no well and me patcho wo a odi abofo yi perfume na eno de we dan na dia we odi en patcho me dia ya all weather universal perfume we dia me se metene so a my heart and my love metene so na ma sorry yes emfeli me da a very very powerful perfume because me too kwan me de kakra sraye play no be hear me saying yes for one be say I like your perfume let me say yes wow we jana show obeba what you say a very very powerful perfume and a way so e wo honom and a way de me pacho mo amoye sunsun juma mo ye mo person abofo di wachi me pacho o perfume o hiemi perfume go makaba akope na me so e ma na mo kokwan so no mo kodwa no me pacho business women no me pacho mo perfumes ni e ma na mo kokwan so no mo perfumes ye den enie e very 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 powerful Facebook for mo ntwa mo ati na me pese me sorry na me chire mo se de cologne so ne perfumes ahoro no ye den etie wa hu perfume so Turkish wood original Turkish wood me pa jaw say netie we original Turkish wood what do you say any your white wood me pa jaw white wood ni on say the white wood tie no you all kind of wood perfumes here then
ewo hanom nti no perfume so no ye wo akese ye wo nketewa ene ye wo all type of colognes stop ya see and never do really slow man the other bar I want feeling too when go me the one box pen by say perfume we dey me say me so a na ma sorry enu na me yi trefe ma o e perfume bia wa won say ne tie e perfume bia obua etene so na ma sorry and me one box pen me order you nti ne dia ka no me nto me ara de begu me ho to ti ase ye wo na perfume se ne ye wo emu apodo e ha de enye ya no mu de ya etuetua mu si obi sin o hwe perfumes adaka ene ye den egu ha no hwe Fidels e pa chomo am Fidels oil no say na Fidels oil no ye den etie eye very powerful my way and na me pa chomo am no asofo adeda no me srew we eye love in the air condemn yeah eno no mo asofo atwum condemn no me pa cho we eye love in the air eno no ye di tware and also a very powerful. And a way a magic. More amount for a year magic, you know. We all magic. Mr. Perfume wing. So will be idea call your magic here. Will be for Tafawa and ya dear or the better or better found. So yes, any your padlock. Your padlock cologne. And yes, science so a war minister of wood. And you were minister of wood. Saying it here, enue nyina na yakabum ne ya yesa de we no jefe minister of wood minister of wood so ye de wo ene ye wo royal minister of wood me pa cho no nie royal minister of wood royal minister of wood and no so ne ewo esoro ho no mo no so yes here royal minister of wood and no so ne ye den ewo esoro ho no mo no na mo a emi ma no mo tepe na no the day we was me ko yo ho ade me ko wala on me patcho mo oil ni ye ne upside down we do on ni be ma tena won wa de da rough awie was me wala on me patcho perfume we na we hia ye fe upside down ye ne upside down we be hunu say yes bibi wo baby enti ye wo all time we so ye Egyptian cologne me patcho Egyptian cologne so ye den ewo hanom ye wo all type of oils abusia me mamomra mu kakra me patcho mo question bi bisa na ma ye den ma bisa questions bi a mo wo bisa no mo betimi aye den abisa me questions bi a mo wo no obetimi aye den abisa me wa won say ye wo all type of oils I won say and now we your shampoo too original shampoo too enu nie wa Good evening. Good evening, Mammy. I'm to saying. Good evening. Rosemary, yes, Mammy. What to saying? Oh, Rosemary, tell my honor, no. Network in Yana, Nya Muntu. So, yes, yeah. And Tabusia, aha, say na yedeng, it's ye. You were all type of oils, all type of colognes, so yedeng. Ewa hanom entin oba bluestone okay me pacho yo bluestone wa ha me pacho bluestone ni hanom tuni e maguso bi wo onom a mu a me ma ne mo da o mu ntua no me sere mo oyo nie me pacho enu nie me pacho mu hunu ye enu nie to ti ase obi wo onom a wono de free me pacho enu nie aha mano bo ne di you fresh yogurt ni atama mesrew into bahanoma ena ye wo tetragrammaton oil ena ye wo tetragrammaton soap so yes ye won oil and soap ye wo warrior mi cologne ye warrior cologne eno na esi honom no so yes warrior cologne ye den esi ena ye wo white magic oil so yes ye wo white magic oil ye wo white magic oil tetragrammaton soap no me pato say ne tie ya nom no mo kota fa hwe me na me nkyira o so ma me say na me nkyira o ma de kakra wa ho tetragrammaton soap no me pato abusuafo say ne tie ya nom kota na omo yi box na ye den every home no more dey be 50 million
me pacho say ne tie say ne tie enti wo hunu semna bi ye round say ya tatagrama to soup na zenti no omoyi box na ye den afri ho no no de abema 50 million 5,000 100 cedis say na ye den etie enti oba ha no ma ha bibia ye original bibia no original to original score to original me pacho ade e hye ho ni no we ni de ku nsuma e digare but ono no be ye afiri ho na waton we na ma 5,000 yen ton 5,000 sana ye den eti ntuba ha no mo a papa ye pebiata ye akwantu mi ba ya u pebiata u fa number na ye delivery ko be bia country bia wo su bia no delivery ye dey ekoho ye wo shops so wo UK a wo hia bibi a obetimi awda aye dey afi honum so ti ase UK dey buy ha ne bo den kire ni efi Ghana aba na ye okay and ye wo market call market fo na mudi dwa na entimi enye wie no mesraw obetimi ato bia kogu dwam na wo de bia sra ye wo all type of colognes ye dey e wo ha ye wo abiba masi abiba mayada me pacho we no muslim fo na mukuno ham no tete mo no me pacho mo kono so ye den enie upebi a mesrawo na me pacho we tete soap mercy and favor soap tete soap mercy and favor soap ye de kube ensuo ni dware obi no me pacho mercy and favor soap e wa hanom and you will attack my attackers spiritual soup. A very, very powerful. I know now, papa. Seminar way, no. Make me do. Sign seminar way, etie. Yeah, attack my attackers. Into no ujini soap, no ajini oil, no ajini incense. You attack my attackers soap, oil, and incense. Sign a etie. And you know all type of incense ye den ewo ha no me pacho sandalwood me pacho original sandalwood incense ni original sandalwood incense ni incense no ebi ni oh me pacho just say fa number na omo be kire wo nebo yeah me pacho incense we say na tie wo yi betime yi ba ko ato wo dem and I between adubia to nsuom de gare. And you're very, very powerful for spiritual protection because and you're very, very powerful. And your incense here, you did the agro, say it here. And you're very, very powerful. A pamonia ma boning, if you need padding, aquarium. Into the incense where the mesemet and swana my head na ma sorry. So yes, oh, me but your number no or by you number the dasso. Anyway, a woman charisma or bar Chesawaria boss said Jun so back or nam crow being frail. Me pacho saying it here. Ye friend woman charisma. Only be much or tittle. I dear be a baby and a friend pacho charisma doom. The pay woman charisma. Me pacho power in me. Power neck on when a friend are your. Was me yo. I am a open to me. Open near ma. Bra warrior spiritual shop and I had dear. Yes, near ma. Soon near my dear. And to where your woman charisma. Into the power in you. So, mammy power, man power, your word, Juma. Mammy power, man power, your word, Juma. Into woman charisma. Saying it here. Into Bibiana. When I am mad, dear. Will be now charisma at Dumono. Mesro ya package in a camera. When you say, oh, papa, de many be. So they are saying, you crashing. Many be. To me, yadia, me yen a camera yet amount. And away a sharp oil, Mesro. Way a sharp oil. Attack Yabao so. Or how big that was so. And you maybe that was so. Here 2 min 10 temwa. Me pacho, this is sharp oil for you. And you so yes, yeah. And you black seed oil. Uhunam baby, or you to the slow yummy or you got to me be no. Black seed, the more name say, a yard the papa, ne oil near. It to be to me at Toby. Yet you soon near Masso. And you say, soon you mean,
eye enkomhyefoɔ adwuma so ti ase nti ana incense no mesrawo incense no so we so ye incense one we say package no ya package ni kama bibia is on point ana me pacho ye wo curse breaker oil abusua ni abomu dua nkyira wo madua ni nku obi agbo dua nkyira wo madua ni nku ye wo curse breaker oil ai ne tobi gu nsuom ko se nsu etene ne tobi gu nsuom fakosia pra ne fakosia ne tu nsuo nim na hwie curse breaker no ekum wudi dware wi fakosia ne koton kwanta na yi abusua no me yeden efiri wa brapom enti pacho curse breaker so yeden ewo hanom me pacho love attraction colon so yeden ewo hanom open my way so yeden ewo ha VIP chairman colon magnet. Aye, this is magnet colon. Aye, me pacho mo amoye business. Am pese business no eye successful. We obi a wudi sika ho dwa mesraw. Magnet colon so yeden. Ewo ha yeden. Emma yewo Alice colon. Me pacho yewo Alice. Yewo Alice colon. Alice colon so yeden. Ewo ha no. Ena yewo Unalia colon and 7 powers. Unalia colon me pacho Unalia colon so ha and your car price car price so ha no nti Colombia ne wa Alhaji Abulai Alhaji Alamatu see me lie me pacho ye woni colon so ya den e wa hanom ha de obi bia e ne wo Jerusalem wo wantimi anko Jerusalem me pacho be ni colon ko dware wantimi anko Israel ni bia because no abedi ni colon no ayeden wako akodware na eniema atimi ayeden adane amaw nti ye all type of oils all type of colons so ye de e wa hanom a uyusu a eniema beda ene ye wo prekese soup me pacho mo a muntimi enyusu ayinom baba soup ye wo shower gel obi obeka se papa woni shower gel me pacho ye obi wa hanom why ye obi wa ye de prekese ma jama adum ene obroni ani ne ye de aye ye won kyene so semina wa ha ye wo enkyene salt soup ai ye won kyene enkyene semina wa ha aha me pacho ye won kyene e wa hanom ya package de kapa so tiase e your original original wa be hunu bibia ye won kyene semina so ye den e wa hanom nti mu a muntimi nyuso lata semina no original shampoo tu bacho mu a munnim shampoo tu no original shampoo tu so ye de enie ene ye wo original Bintu Sudan Bintu Sudan original no way me pacho Bintu Sudan no ya ya moto no eye fake original Bintu Sudan ye we an original Bintu Sudan from Saudi say anything original one no say anything when you have an original Bintu Sudan into the oils no you mo great me pacho re you will look no onu nie me pacho mo hwe we yo me chiram original pacho fa camera na ehwe so the cameraman fa hwe so yi me pacho original ni nie and na the any original all the difference yes Mamu the difference original ni and original ni and fake ni sanity nti oba hanom a eniema no ye niema de ye original sankasa wa and ye man incense me pacho and ye enemies in trouble obi abekam or tete wo me pacho ye the enemies in trouble. You want the enemies in trouble. Obi ti to odukunu or sell. Baba sodiet yaw. Me pacho we the enemies in trouble. And you're very powerful. And tabusia and then no. Obo question me bisa pacho mo bisa questions ni anko. Mo bisa questions e dia ye pon. Na me ne henen so biem. No co spiritual. Ko de no. And then so no co spiritual. I said that no yes and we no you do how daria e ma we ni ye de siama
You wood oil cologne. A patch of wood. You wood oil, wood cologne. So they are seeing. And that was here shops, no. Yeah, you were incense burner. You will be beer, be a day, ewa hanum, sir. And Chadia be our worship. Yes. Good evening, Tamahima. Woman charisma. Perfume. Aye. And no, a woman charisma. Once your baby one a charisma cough one namukura will be freno. One namukura and once one nam to say banchi diano or cow ba or baby what one the conny be mat on the charisma cough from Bema Nimuno. Ain't in a misround. Ube here woman charisma. So yes, and I'm our charisma na then. I am very, very fantastic. Yeah, a cologne, into the power no, uta power no shen. So yes, yeah, and a charisma no ukunu ye ma semwa, utimide jojono. You are nini kunu ye ma sem, be mani pia or ma or hano. And kokanwa wa mimia ko to say eku kunu nibi. Enti no. Wo be ye wen. What the charisma no by a betro said you obey yen. Sanity. I'm person me bisa be but I say me Wednesday born. To say me bomb pepper. Candle ben and me use a dear bomb pie and yeah, because oh bomba ya actually be depending on the corner who bisa no. Say who bisa the abetimi use white candle and na yellow candle. But oh bomba ya ni breso back to sender who need the black and white candle. And now person contact all the universe and all the archangels. Who use red or rainbow candle. We also use rainbow candle. So yes here. We betimi use rainbow candle. Abusia for me tena na yetimi aye we ni yi so yes me patcho rainbow candle no say ne tie rainbow candle no me sell so person o connect all the archangels na we betimi use rainbow candle no e dey connect all the archangels. Why? Okay, Martin. Good evening. Yeah, Metatron soap wo. So yes, yeah, Metatron soap wo honum. Why? Okay. Yeah. Abusiafo. Obu a question me bisa. You are welcome to ask. Yeah. Good evening. Metatron soap
Colon, Aruna Colon. Yeah. And I was Chiwadi Biwa, Yan Fankana, and I need now to me soon as any tibia. Yeah, a bi wo no more, a depend, a bi wo no more, one say, yes, soon near Magusun. It is most of the colons on a bi on my own about the no ones who consume to say, if I attack my attacker soup, to me womb. Onu about the new ones I would do in Saskusum. I say, at the chess ones and will be good about Wakawan, the Wakawan. And the Ubu and Sa, colonna, normal colonna, you can use it. But said, ya invoke be more and I say, have my money in the Brebia Asha. Ubu and Sa, there's no need to say, so don't Sakokan. Why? Okay, that's it. Okay, Matimami. Ana busia we eye odi aba me pa acha odi aba soso no eye dua bi akitatumi papa odi aba eye dua bi akitatumi utimi di ku nsuo mu dware wo wanim onyam asa obi wo no ma nanim onyam asa obi wo no ma ba bi obedru bia no na ohawo na mane nko a na eba no so onte ase wo ba kope odi aba pe krowa kese kakra na ebo ka shire she krowa na sinifa krowa ni sidem na fe odi aba egum odi aba no betimi de miensa ana 7 u yusu apɛ miensa ana 7 ana 9 na odi egum na odi nsu agu ho pe me pa chop ma 6 flowers oil fe etire miensa e change niema oil no so flowers we no enu nti na o se etire miensa eda ho no o se etire miensa da ho enu no e change niema aha na the flowers oil kakra sum anopa bi afa bi wuru wanim be yedu omo bie adwuma omo bie company mesra mo betimi aye saade no wo ye leader se wanim yedu so tiasie ese wanim yedu bi won mane sasamboni bi di wachi edura na dwa no bibia ba wo dem ho edura na dwa ne bibi da so mesra ho koye saade we odi aba de kitatumi esan kita pa me pa cho wo pe odi aba na pede wo so wo mu no odi aba no se wabu nsa na odi somu a enwoso nti ukoto odi aba pede wo so no ewo mu no enu ne eye papa nti odi aba se kitatumi no nti na aboa bi a ukodua we na se no yo bayifu aboa kisie ene apese nko an timi ko odi aba se anadwo kɔwe nti aboa kisie na apese wo mu kitaba yi enu titimire mu no utimi ko kisie no hu dufa wɔ ne yam because of odi aba na wawe yes nti amoa wo wiase nyina amoa mienu pɛ etimi ko dua we yase eye kisie ene odi aba ayi apese enu nti de saa amoa no ye nyom nso no because omo nyam omo yam nyono odi aba ne ye fe kisie ene apese ye ni omo yam ade nti eso bi wa ne yam nyonyo sa apese nso no aha because no ne yam ye den eye nyono enti no amoa omo kwase aboa bi a okọ odi aba we yase enu nti no odi aba se okosesa ubadija odi aba so okosesa be yesunsuma dia ubadija ubonkote don ne wawura odi aba nase no akosesa eye dua bi a ekitatumi esa kita power sa na odi aba no ye den otie taya pe bi gu nsuo mu dware because e pamo sasa burning e pamo evil spirit efinipa den akwam nti odi aba so no na we so ye fe ne prekese obi wa na nwa mu ti se prekese prekese se ne tie ye se prekese gya ma adum ye se onyame ye prekese gya ma adum ofiti krotiare ne ho agye afiefiem prekese so no ye sunsum nipa ema bi mpa wo fie da prekese wo ho no wo ye sunsum nipa ema wo bi mpa wo fie omo munya broken heart no ma nwa mu ti se prekese because broken heart ya wa woni dio tema wa ha mu ama wa nwa mu yi nkrampan enti no prekese no ye sunsun ni pepa ma honbone wo ye dua bi e de ne tutu nyame ho prekese no wo ye dua bi a ye de ne tutu nyame ho nti prekese de okitatumi ena wo science so ekita power and authority sa na nyame aye prekese enti no
anyone quite say, "When a precasa, we your bano teddy precasa, we your father da." A man who ye be an amount of bintum, which mean no precasa and cinnamon, now one nom, a cleanse so a boost to new system. So yes, yeah. Opa walk crampona, which man no precasa, now one nom, a boy be an akuma yene ya, will be our kuma yo pressure was strong, pressure kumuni papa or minimum pressure, will be whom we ought to team. Hey, the one I done. Hey. Hey, and no die you. And no die in another. Or no, or the teachings in the Bayern. What did Jaho? We are see. Oh, yes, him. Or no, the teachings in the Bayern. What da? Ejahonum. Into the precursor and so very powerful. Ubi de Okana, Unipana, and I can say, on Tiesikana. Hello, good evening. Okay. Yeah, 7 powers, you know, a pamo negative energy. A pamo negative energy free nipa home. Any sunsumasan a protecting nipa. And to bet me, I a jar. Why? Because my idea every Saturday be a tire bar, ne haruna, ne acha. Acha cemetery super. Okay. I would ban once my own kind, me my shabby brother by 12 o'clock. Sunsuma dear, yeah. Oh, one word Jarrett, one mouth cran. Because and then women in there, not this year, who you soon near my bois. Yeah, okay. Sir. Yes, I do. Okay, Martin. I don't say, "Who them I was only see baby, when you pass out the abani to Olivia, who by Jamano, the abani to you say, you pass it." Yeah, oh dear, but on an idea, chili, oh chili, I don't know. I do chili say what that one boom, at the panel, wish, is, wish, woo, there be, oh dear, bad dear, one pet. Tout yes, yeah. Because teaches now no day. Watch it. Yeah, oh dear, bad dear. Yeah, oh dear, bad dear. A dear would chili and on chin at that damn way. So, what your children didn't say, baby. On Pono, no idea would change what that damn. Now we pay up a wish. Wish. Hey, what the how? Yes, yeah. What the how, papa. One idea would chill no. Good dear, bad dear. Yes. Yeah, on found so ya walini. Adu china to pa. Jen. No, odu odi abato ni mpetifi. Dini odanadwi da ni mpetifi. Ene waye Yesu asendua. Sendua na meswa. Asendua na meswa. Peje ne nine. Efri ho. Fanisi. Ebia padie when said first no Yesu picture da wo de ebo wo dem na wo no obi da pe uhunu pe no kwoti adwo bacho kwan no na ehunu sa ade ni bi candy na si edu candy na si edu no way me pese me fa ne baso na
Ube who say? I know when you mean Jimmy. And to be one of my bay pen or what you feel. Yes. But a net dear Bohano Sheni Moody, ye. And you know, dear, but dear, say, that damn now obey ye Peubeko road to road, it's got to road. Now where you are ye day, every home. Maybe the window, I know. Yeah, the bontin and them what they are okay. Yeah, at the bontin or not them who are you okay. So what that damn honum. Yeah, so what that damn honum now yes, I and a pet no to buy local amount because it was cheap. Okay. Netiwa de no. Sir, review obu nsanu som kura enwoso. Sa na tie. Nti ukota wo so ne hwe. Oba bu ne nsanu abesom a enwoso. Sa na odi aba no tie. Because no eyetumi. Odi aba no eyetumi. Enu nti aboa bi a wodi sa de na waben. Kotoko sia odi aba pese. Odi aba. Kisie woye bayifuo sini kisie be kire watum abo kisie ni bayi enya de ketwa nti wo wi odi aba ena ye nko believe ye de ye froye but enipa bi ninnimu se believe bo anipa duane pa obi bia ba lock edi wachi obi wo onom a gise be makota petition application no dendende na wakota ma no apio ansa no woni nada wo de ye ntoka amawo apetesi yesan wo be pe believe no ape clubs which is pepper and sunflowers na wo de adware sa negative energy ni nyina ba ye dan ebe free ho amane ma ye dan adane aye dan amawo. And I'm a straw way, Adam and Eve candle. We will only be man and tia bread. And near maybe a year man on a beman a Jania Jano. The patro yare, we yare. So, yes, a yare. We will only be my bed bressa. Near maybe a year man, a penny be man for bath from. The patro Adam and Eve candle, nepa homa coco. Now, a friend, metro idea obey. When you're the young kaboom. We no ye de ye enkabum. Okay, yeah, me pacho meet you. O se dey. Yeah, what the JBD 2 ensumu dey is easy for accident. It's easy for akwanhia. Ebia bibi ba beto a wunim ebia wutu kwan no wadwen you in the fish because na blues ano eh to ba me say na why in e blues ada wo dan paso aso fire na fan na je program sa no aha ejabusia jebidie no timi de tu nsuom sisi ade obu ana bibi boni bi ba wo so utimi de tu nsuom dware ya utimi de tu nsuom dware nyangasa bi nipa bi a bitimi ya kwanche bi nye obi na ka che no ba me ti ai wo mosu say kone for we ya obi wo no a social media na obi so che the same kwanche na me yeah na me pa cho omo a wo mo hye ne soso no wo hye ne untimi nya ya ye de wadura ba wo de be friends afuo ne wanom wo a mo hye na mo ntimi nya no enhihyimu no ye be friends afuo na wanom uti wi nka ebe bon na no soso wo honom na me pa cho man na mo pe favor me pa cho we rose water is very very powerful utimi di dware timi di bi uhuru wani for favor last na ye di me wa broche ni ye teachings about blue ya ye di senior man yeah blue na ye di senior man no your was spirit bi no blue na o use before obosom bi blue no mo use man so tiase blue enchi bayi obi bi obeka say blue echi bayi no oboa obayifuo onsuro blue
Bosom bi wa igbeman mu. Ono na obi di ni bo udua. Ana obi tu wadura, obi tu tupe, agbalagba, ni posa haban, ni di Abidjan blue ni bi atum. Blue ni krampo na nye muhumuhu no aboɔ de no. Abidjan blue obi. O jai kra jai. Abidjan blue aboɔ de na aboɔ nketen. Minim so mu amwo platform so bi ehun bi panya. Eye aboɔ, ayese stones. Eno na wo de be posa haban no. Ena wo de ayede, wo de ama wo nipa na ayeden. Akudware sana etie enti pachomo ana mo pet teachings about blue no sana yeden etie me pacho we achichide tumi osan kita power emu a womota atena atase so eche pa ya achichide enti we ne yede ye protection ya won haban bi keka ho ahoma chem ka ho ye won buna bia den ka ho a na eniema atimi ayeden adane yesi ye tete abete no na neche no nti protect ho na eniema ntimi nyane mam dia aka nyame ya dom na dom ye ochena ye besan ahia mo amoda ye ni nyina nyame nka mo ho na ochena onyane mo na mo nsan meka ye ho basa yadom nyame mom nyina am ho ban ntutum nyina na mo nya den ensi yie na kodie bia be sori atia mo no odoma nkoma ntwam ma tumi bia ne mo bedi asie no basa yadom nyame ene sa tumi ne nya den eni asie nyame nhira mo nyina stable